Wamede kipoyi widano nimero ni internet watime nono. Gin matie, ino mi retiep mere password ete global path at 2026. Kidon hashtag etie achana 60. Wet no oloto wabeka kube. Ino mo chwara ne kono i miro tweeting, i miro chwara ne kono kwene ne nimero hashtag achana 60. Wet joke kene berondo mkare me bokono. What ki mako chal wabai yama pamono. Wachi ni kwema dirti ka underground.
Walego in me winyu twin itiki gimo ijepani chende mawarayo ni dong chao ken lumiel bene pechero pere iromo polo gimo ni anoni bene konye ni wilo matafali eno me yup merano lim yupo at buru yupo at me loko bon pelotiro kwan mala wirwodi udon durne ti walego ni menone kay winyu twin gimo tie lotiro yomo twin gimiel ne chere tikiro gimo man kono miel mamet man kono didi man kono rubu mamet pero ki monolona a lot of creative pina ni menoni pero tima miero man miel me yot ko we kom dano be me yot en mo chama ko ni era ju ko worship dance ma ki nona jere ento en maru kina tiga miero ni chebe ko ko yot ko no tio when that gets tiga down put down kom drop kom lo kem no ka kumi yot chao kene walo padaktai winya chero ke chele chiem er man be ko chama ba kom lo ba ka ki mo ti be mar Nere miel no I noro Gumma bela wirwori beno yugo kado Kago mielo makone no gul Chikone ulogi no pia mara Wamiro wapo bene Goralo tiki mwaka kan wapo Ritwaga kamongi ken meiti ye King Jafire Kai nyingbe we iniluoni King Jafire Wapoya bedo tiki nwa umenwa Obimware Aneno mege winyu nying King Jafire chwin kutu kidogo yomo betwere Unu miru kolabo je Mamo Njabo Umiru kolabo Tien goralo biro chelo ruar No biro me kolabo Kumanda No, Lumiel, Guardian of Knowledge, Workido Lumiel, allow me to prepare the representative of the Mayor Gulu City. Get ready. The Deputy Mayor will actually be talking to us on behalf of the City Mayor. But before we do that, allow me to also inform Alpi, the person who will be talking on behalf of Alpi. Get ready. You're next. Walego la wan Alpi wati yubu loke enge mieti chot wamiru Alpi ba wawingi potge Watie bere ke chiete mo a ki bod duoro la bon ma u chiete be mi o tente ali miare pour waju ni I tu due ma terte be mi o tente man be ko il man rompe ko nye para tina jera I capiro mala be ko chiete ye poi qual duoro la bon be ko ko da wi holi ma Acholi Man Lutino Kwan Bepatiro, Sub-County, Garden of Knowledge, Maori Picket Tree of Life. Man Gankwamati Primary, Nasare was his secondary. I'm very different quality Jing. Ojili ye Wapoya tutwal La dong buli kum la dong pul ki kome